إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه على رسولنا الحبيب محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Maur ibnu Allah pagkatumang kano sa kapupo makin ganyo lalayon kung mga bandingan o mga ulama iyo hadiran kano din diurubasan sumakapupon ang mga katuru Allah si Quran al-Karim na gusto mga sabdan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maur ibnu Allah siapang kanunyan kuapian do kanudun matatagu kuliah lupa napamakadanian so mga wida kaliyo nagui sambiyanon sudah pita tamanan yan ang mga kapipya ginawa nagu angkat niyan si ku mga badan tano nagu sa mga ginawa tano so madadal mo na mga sakit na ituruno Allah Ta'ala sa mga bulong, mga agdamantano, na pamakabagurantano Allah, nagu pamakabagur niyan sa pangasasakit ng mga pamilyatan. Nagu pamanintano pan ko Allah, pakabagur niyan rakatano sa paratiyatan ron. Nagu pakasindaw niyan so sihayaw paratiyatan ron si kumangarabtano. Nasitanul patapatay kuagamatan wagama Islam. Iman to mga urip no Allah na mapumagusay tanong nasuusayan at tanto ay importante ko mga manusia na sampurna yan na su mga mu'min o di na mga Muslim apaparatya niran su Allah aguswalungan na mauri. Yang kaya bandingan Nagyay subandingan amadakul at tantu am yakap pamangniron ko mga ulama saya mananyan naidakatang kaya bandingan api ngaranan sa katubat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mahurib no Allah humanisa nanalayon din amit tatatakdan ko puso yan adyang kutakap tubat yan ko Allah. Patawan tano, agagawi daw, naditano ka palaguyan sukap karibat tano, nagusukap kalipat tano, nagusukap kadusa tano, nayad na patot, nasukada kuluritan di kapakan tubat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mahurib no Allah, paganayron na unaan tano, adyang kutakap pangaluyat tano, kumakaturu Allah. Sakya pakasarigan yan rakatano sa mata-mata na so mga manusia na prilano Allah Ta'ala si ku mga dusan yan. Dada na tawat tubat ko Allah abadirilan ko Allah. Dada na tao mamang ni sama ko Allah abadi maapi wallah asar ka tubuh halos agu tituang kutu akap pemangnian sarila ko Allah. Nialaywanan Allah Ta'ala sa Quran sa suratul Hijr. Ayat ika-40 agusiyaw. Akini panguraw niyan rakatano ko katubat. Sa kaniyan dun imyang uraw rakatano ron. Api ako kitian ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitero Allah.
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي Panutulang ya Muhammad. Panutulang ya Muhammad. Siku mangurip na kang amatan sa nabarama pun nagubari dilaan. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Panutulang ka. Amatan panutulang ka ko mangurip na amatan sa ka. Sobari dilaan nagubaramata. Wa anna adhabi huwal azabul alim. Gumatan asusiksa ka naskanyan susiksa malipis. Emara ini mangurip nu Allah. Na ini pangura-urak tanu Allah. Akong bebe tanu sangkutad wasusun. Amaran yan nasu petubat si ku Allah. Udi nasu ayakabayan nasu siksa Allah. O petubat ka ku Allah. Na rangka sumapu Allah. Na udi ka petubat ku Allah. Na rangka su siksa Allah. Dinan. Kumiyaluin yan mangurip nu Allah. Si sa suratul Zumar. Agyang kutu akini panguraw niya man siko mga baradusa udina miyakang gulaw sa dusa at tubat siran ku Allah subhanahu wa ta'ala nadisiran ko day sa Panginam. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Turuang kaya Muhammad, ahay mangurip na kang asiran sunya lanimiran na ginawairan. Mana nila makambaran sa siran. Nadikanu kaday sa inam si kullimu Allah. Allahu Akbar. Mana niya nasan walang wanan niya kan dusa. Nadikanu kaday sa Panginam ko rilaw Allah. Naguso maapu Allah. Dusa miyaw na dusa miyawri. Dosa kapapantagan, dosa kialipatan, aguso dosa, amaran yan nakatatanudan. Dosa piti baba, aguso dati baba. So dosa ini solan aguso ini pa. So dosa mala aguso dosa may ito. Napaled na ng iprilaw Allah, sakiyaturuan yan noon. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mata-mata na su Allah na iprilayan suka langulanguan o tiklas yan na dusa. Innahu huwal ghafurur rahim. Amata naskanyan subaramafan nagubarilaan. Winitalundugong penuh Allah piakasarig tanunyan. Pituruyan. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له na pagagaw kanudan ko Tuhan niyo naguslim putong kanuron. Mana pagagaw kanuron na tubat kanuron din waslimula naguslim putawang kanuron. Mana niyang na layag niyon din sa sarap na ginawa niyo. Sarig niyon din na ginawa niyo kaso Allah Ta'ala nadid na una niya na amapiya punarugan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab. Na pagagaw kanukutuhan niyo, naguslim butawang kanuron, sadar kanupan kapakataling o siksa. Allahu Akbar. Sadapan kapakataling umurala, sigo kiyang baradusa, natubat na din suri pan ko Allah. Sadapan kapakataling usiksa,
ang gugulalan sa barang-barang ang mga tiuba na mananyan na tubat din sa uripan ko Allah subhanahu wa ta'ala. ثم لا تنصرون namay kami taling umaso mura lang udi na siksa na dito na barkano pakatabang. Wamiyaloy pa Allah subhanahu wa ta'ala sa surat at-Tahrim adyang kutwa katubat si ko Allah sa katubat at tumuhalos katubat ada kang babalingan katubat ayaman yan nakapananangkupan at tarutop yang kanan amiyaloy niya na pituro yan ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ay lamong kanu amiyamarat kaya natubat kanu dan si ku Allah sa katubat ada kang babalingan. Allahu Akbar. Supaya maraming na mitubat suri pun si ku Allah na ini senditian sumian bisan yan nagu pikum pablian yan si ku Allah sukya ribatian na sampurna yan na taruto pedun amya peniato puso yan adinian pinutup pembabalinganan nasangko tauras nagyuti katubat taubatan nasuha katubat at tubuhalos adad na kambabalingan na iprilad no Allah ta'ala sa apian to na iklasya dusya iprilad no Allah ta'ala sa tao amit tubat at tigin na gumin ka kunun minum sa pakabrog kadabu kinumak udi na gumin ka kunun mamuno kadabu kibunuak udi na gumin ka kunun mamanko kadabu mapamanko akang naknaw tuwa bitubat at titu ko Allah amatanas kanian yan na upamakwad na kinumian na maginom sa pakabrog na wadu na mapamanko niyan na pumanko niyan diyan mga urip no Allah imiyalip no Allah ta'ala si sa Quran diyang kutu mga tao mitubat siran kumabalaga si ko Allah natarutopada na prilaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala isadnap kabubayan yan na suripan adin yan dikatubat ko Allah na pagpangabalaga manan yan na pasimbutan yan sumian bisan yan ituro Allah إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب mata-matan asukat taubat mata-matan asut taubat wallah nasinian dadaitan uri nasinian pakai pembagyanan si ku mga tao amya kang gulaw lasiran sa dusa amyokit tajiran katawan uri na myokit sadapya ginakala noon Allahu Akbar uri yan namitubat siran ku Allah ta'ala sa kumya balaga siran فأولئك يتوب الله عليهم ini beri kapasaran wallah at-tartufidin arinila anyan siran Allahu Akbar ayaw tuwasarat na niyang abalaga siran tubat narinilan siran wallah at na mga tao arami gadun kialipatan nilang sulusairan na dairan din tubata adun pa na mga tao arami gadun na sa yamatay siram na maniram doon na dikataon sudusairan. Ini punduiran na tanto sudusairan sa taman sa kialipatan niran tubat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni diprilaan Allah. Adyang ka na ng mga tao. So mga dusairan na tiyagwiran sa mandikatawan. Ininduray no niran sa mga dusairan na dairan din na tubat ako Allah subhanahu wa ta'ala. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب متمتان التوبة ودين سقبر لو والله نسي كما تاو
am yakang gulau lasiran samarata am yoki sada tiagina kalanilanon udi natiran utus sabut nuba marata urianya namitu basiran kumabalaga ku Allah fa ulaika yatubullahu alaihim na dainu mampu kanire rinilansiran wallahu subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu aliman hakima matan manasu Allah namatahu agumawa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن dimbagi wallah dinian paki pembagian sukap kekataubatan yan ku mga tao miyakang gulaw lasiran sa mga kadustaan naurian yan taman sa miyakat taling umakiran sukapatay nakagiden ada surungan nada pagendudan nada silikan sa kawana nagusadiwang amiyaka paguruasiran din nagusukapatay mana amisira kalmaut siran nagyang kutu amiat tugurdan sunapasiran si kukuro komiran naturo niran qala inni tubtul an napitru yana imantu namitu batakudun ku Allah dinan nadidnanan pakataubat nu Allah subhanahu wa ta'ala aginan sukatubat ada tarukyat tubatu Fir'aun akagidana pakagtan nu Allah si ko kaludan sakiatang gubirun ko kaludan nakagiya maka ginawa sa niya kaisa napituro yan amantu bi rabbi Musa merati ako su Allah at tugunu Musa nadiutu nadadnutu tarim aw Allah subhanahu wa ta'ala datarutu sa taubatu mga tao ada na misirakal maut nasimi tubat sangkutu akyat tugurdu napasyan ko korokonian وللذين يموتون وهم كفار nawudi pun pakataubat nu Allah Ta'ala sa mga tao araming mipatapatay na si mipatapatay si kukakakapiri si mipatapatay kukambaradusa nadiyanan pakataubat nu Allah Subhanahu wa Ta'ala ulaika a'tadna lahum adaban alima nadiya mga tonan na ini prepara bumikiran susiksa amalay pedas ya ribnu Allah Ta'ala sa Quran adyang kutu ang mga tao amita taubat siran na sabab kutubu halos sakit taubatiran na sulang unudusairan nabiyali Allah Ta'ala ang mga kasurga adiran illa man taba wa amana wa amila amalan salihan langun miyakan dusa na paledun siksaan inuntabu so mga tao amituban na urian yan na miyagamal urian yan na miyanabnar magamal miyanamar sumimbo ku Allah miyanamar sa kapakambalian sa amalyan na mapya faulaika yubagdilu Allahu sayiatihim hasanat na yung mga to na sulak mga rarataan yang galabakiran na paled no tubili wallahu ta'ala mga pipya ang mga kasurga niran wa kana Allahu ghafuran rahima kamatan mga su Allah nas kanyan na para maapan ako malay gagaw maurip no Allah tiyawag po no Allah ta'ala sa siran ito ang mga tao amyakang gagalabak siran sa mga rusi gagalabak udi namiyakan dusa siran sa mga dusa apiyaka sisingay walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah wastaghfaru lidhunubihim فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم
والذين إذا فعلوا فاحشة سبحانه أميا إلى ميقن قلوا لسيران سبيا قسيس تنغين ودينا يمرنيا نبيان ترد نمرتا دوسا أو ظلموا أنفسهم ودينا kiapa malawan nira naginoy yak malawan nira naginoy maranyan na miyakang gulaw la siran sa mga galubok sukaratayan na si miyakatan ako mga ginoy uriyan yan nakiyatan na niran sa Allah na mitubat siran ko mga dusairan ko Allah na anta ipakarila ko mga dusarwar ko Allah siran man nadiran to tatatap na ginawairan si ko mga dusa pasukya to ko iranon sa miya dusa siran nagin kaniran to sabab sa kalkiran ko Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tawanan na prilaan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala diran maurib no Allah sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madaklatan to akialo yan si ko kaprilayo Allah si ko mga tao miyakan dusa apo mga nisarila ko Allah an Abi Musa radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna Allah azza wa jalla يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يغفون تطول كموسى أبي موسى العشعري أما تنكون الرسول صلى الله عليه وسلم نم يترويا أما تنسوا الله أما فروا جملا ناقا قيت نيان سليمان يان si ko kagoy kadan makatubat sunya kang gulaw la sa dusa ko kada undo nabuka kayat niyan suliman yan urina paladaliman yan si ko amanan yan nakada undo ka nanayon yan supatubat amya kan dusa ko kagoy yenan nalalayon dinanan sa taman sa disumbang swalungan si kusdupan manan ina taman sa kabangkit ako dunia naswallahu ta'ala nalalakaan yan so katubat si kukadaon daw na gusto mga kagawin ko mga oripon yan dede na uwatan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa din sa kakatrangir tanutubat sa din sa kapanaguntaman tanutubat si kusold agupula gupat kauras na nanayon tanu Allah subhanahu wa ta'ala apakatawbatan taron yan Niyalo ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam dede na manusia badadusan yan dede na manusia abada qaribatan yan ugay na yam yakas langkiran sa maliwanag na sumanga papasangkiran ni katubat ko Allah lalayong kiran di mananangkupan ko Allah subhanahu wa ta'ala an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam khata'un وخير الخطائين التوابون Pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam asulangon langon buatan Adam ay manan yan nasaktan mga manusia nasulangon buatan Adam na palad hindi makan busa palad na pangaribat ay manan yan nagupalad ng pagkalipat wa khairul khatta'in at-tawwabun na ayya firmiro Kuya manan yan nalangon ng pagkaribat, pagpangaribat, pagpangadurusa, nasutaw, adisiran dito taubat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kumiyalo ipon Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajang kutuwa kataubat-taw kulusan yan, nakasabapan dinuto sa kapakilipati Allah, kung mga malaikat yan kudusan yan. Ayamanan yan, napadungan Allah ta'ala, so dusan yan ko tanudo ng mga malaikat yan. Sinian din punasa. So dusan yan si ko kasuratan o mga malaikat yan. Naguso katawiro ng mga malaikat yan. An Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عز وجل خفضته ذنوبه Igira so tao na pitubat yan so
pitubat suri pensi ku Allah kumian busanian napakilipatan wallahu taala mapurwa gumada ku mga malaikat yan so lang wanumian busanian umialoy pa no Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso tao adi tubat ku Allah naso ayamanan yan na dusan yan na andad ni katubat yan ku Allah na kepunas taubat yan so dusan yan kepunas galbuk yan na mafia aswaswat yan ku Allah so dusan yan ya lui Rasul sallallahu alaihi wasallam ana Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن خلق قسوى الله تعالى سات في أن قد متتقوا أدربا الله أكبر متى تقو قسيك قوي تاسك قد دون دو متى تقو قسيك وانا تورون أنت قسيك دا تورون متى تقو قموتان أنت قسيك مردي api anda qad matatagu nalalayon din amito tumpok so qalqa si ku Allah subhanahu wa ta'ala wa atbi sayyiatal hasanata tamquha nagutalon dugun qaso o mapya kumarataan yang gulaw langka kamapunasian emanan yan nandid ni kasipatang kaun sa miyaribat ka uri na miyadusa ka nang gulaw lakadun sa marata ang gulaw lakadun sa mapya kepunasian itu andin ni katang kedian sa mananian namiyaribat ka udi namiyadusa ka nasembayang kadun natubatang ka ku Allah udi nabantuang ka su Allah natubatang ka ku Allah na api antunad magaan okay akisang kupan kawan ku Allah taala nang gulaw lang ka to wa khaliqin nas bi khuluqin hasan nagu perangain kasamapya so mga manusia ading kadimitilapda yang kana kaperangay sa mapya na padudunan sang kota kapridayar ka Allah subhanahu wa ta'ala kumiyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min sa'adatil mar'i an yatula umruhu ويرزقه الله الإنابة فدسايا منان نكيا paguntong tao askan yan na piyakataswa Allah ta'ala umurian na urian yan naskan yan na inibgairun Allah ta'ala so lana yun yan di katubat ko Allah tiyawfikan Allah ta'ala skanian ko kapagapasian ko Allah subhanahu wa ta'ala mana ini na pada sa tawa miyaguntong so miyakata sa umurian na urian yan na bigyan niya na ginawa niyan sa marandwa umor marandwa oras sa di niya dikatubat ko Allah subhanahu wa ta'ala okay natiyamanan o Rasul sallallahu alaihi wasallam saya titwa katubat na si kumasa adapan kapakataling mo sakratul maut ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر متى نسوى الله لا تريم أن ينسى الترطف سواء من أن ين التوبة غرف ستاما سليم قوم سنفس ينككركم ين جيرا مغرب الله يا من أن ين na ay panguyatan sa ginawa tano lalayon ko gagawin doon daw so di tano di katubat ko Allah subhanahu wa ta'ala di tano kedan sa Panginang kurilayan nagusumaapian nagusugagaw niyan sa guraw kong tano ko Allah ta'ala sumyangan dun sa tano insyaallah na iprilayan ko tano to sa datar sakyan ka tano ko madakallama katiruyan sakini ganyan rakatan wa kapasadang sa kaprilay niyan rakatano. Yan pamanin tanong ko Allah ta'ala at yang kayo wasiat. Ayaman yan na makapupun ko mga ulamayo na makanggair kan waguna si ku dunia tano na gusto akhirat tano sa di kabinyo lipati si ku pang ninyo sa pakasulod tano Allah ta'ala kusur gayan na timot-timon tano niyan roho wa gusto mga pamilya tano.
Jaibu supagarinyo si ku Islam. Amiyauna amia peluk-luk siyo. Amiyauna gubernadoryo si sadyang kayeng daranaw. Adya salakhaw arwar. Ki al-alim Bashir manalao mustaqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.